अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी CAA na Article 14 da akaiba pirakadaba leirabadi open debate tausi haina Chief Minister N Birena haikiba adugidamak MLA KH Zoikishana sem saduna leire haina phongna lauthokre CAA bu sogatuna BJP ne rally salibasi state asigi leihauga sanade Manipur miyamna summi sumde haibadu lepiyo haina MPP gi General Secretary Administration aids gita sena phongdokre Mathang sahige January amadagi mapung fana chanaba hawangani hairiba ILP system asigi matangda ngasi state cabinet mifam pangthoktuna kumna khanare Leibak ki oiba saukhat thorangi thabak tawbada rajniti gi khenaba thamloidabani madutada leibak asi saukhalakani haina Health Minister L Jayant Kumar na haikre Haksang fana nada yektana laina bahonabada cycle thoba haibasi yamna maru oi haina Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam yamna haikre PMGSY gi ahum suba phase gi oina kilometer chanipan ga tara nithoi henbagi lambi semnaba allocation tawrok le haina Works Minister TS Bisojina haikre Amadi Manipurna India da tinkrabasu ngasi fawda Manipuri singna miyot minai khangba natana Indian citizen oibagi phangpham thokpa right sing amata phangdana lakli haina Sunil Karamna pendaba phongdokre Kurumjari Times of Manipur News yang berusung taram nokshari hojik miyam da pauk sandong pijari CAA na Article 14 da akaiba pirakada Lairabadi open debate tausi haina Chief Minister N Birena haikiba adu thangmiban kendra gi MS Zoikishana taram opogarina miyam khangba platform amada debate chathanaba matam pumada sem saduna lai haikre Khuyathong Pukri asoba mapal da leiba MLA sigi mayumda ngasi pangthokiba pawgi mifem amada mangna makha taraduna CAB na ek ondringai matamda CAB gi mayakta lawkiba thodang adugidamak miyamna kayarak hanna okduna harauba phongdokhiba leikrabani Hojik CAB asi Lok Sabha amadi Rajya Sabha animakta pass tawduna ek oina sanaraknaba matam asida CAA support tawbagi rally chatpa amadi CAA na Article 14 da karisu akaiba pi de harakpasi angakpani lamdam asida CAA sawgatliba miyoi sing asi lamdam asigi yellow missing asengba nate BJP gi yanglen saru oiriba RSS ki lusingba singna phongdokhiba India bu Hindu lining chatpa miyoi khakta ki oiba leibak amo ohenba pamba miyoi singi kanglupni India ge tongan state sing amadi malem gi mafam kya dagi CAA gi mayokta khongjang kya sangsinaraklibani masida India amadi Manipur gi lengakna CAA gi mayokta wangang luba mi khudimak hajin punsinduna miyam gi kholau namthabagi thabak sathariba asina hojikti India bu malem da khwaidagi chawba democracy setpa leibak ni haibada ikaiba phawre masidi sahi cha kya gi mamangda satharamba dictatorship ki lengak loni haiki sigisu Chief Minister na ngarang function namada Article 14 na masida CAA sida kari kahen bage kahen ban lairabadi debate taw nasi haiba wafum ado hayakna taram okseri ai CAA ekse yaning daba miyo ama oina MLA ama oina Honorable Chief Minister na thambirakpa debate ado Honorable Chief Minister na haibiba mafam matam amada debate taw naba isem sadron leijare Khwadi phaba platform di people's representative anina debate tawnabam IBCD assembly floor ne aduna yaraga di yamna concern oriba topic asi loina na masina ngaklo pigani hariba ILP lakpagi masi wafam se khanai na ba rules and regulation puthokna ba assembly session am athubada kobiraga akhoi masida debate tawnibana punamaki afabo oigani Amaramda lengak asina miyam gi damak lepli haina makhok pawna lauriba si lamdam asigi misam miyamna thengnariba potchagi mamal hengatpagi saitheng asi kokhanba ngamlabra masigi mathakta anti corruption cell linkhatuna thamliba asi miyam gi damak thadarakhiba lupa crore kaya hurankraba officer singbu yokhatuna thamnaba maikhumla maduna trabadi miyam khangna huranba sing maming lauthoke lengak na maduda kari action lakhotpa ngamgidoribano haina hangki
Paliba lenga asina CAA gi matangda miyamda issue sagarhanduna leibak asida oiriba financial amadi development ki issue kya asibu miyamdagi nathaiduna thamnaba honare haina lengakta maral sirakli. India da makoini yam toina lawa development haibse kada idno bosik development se man yam samba example amani site tau jege yamna sangna ngana se haibgadi matam natte si sarkar da point khrani development ki pumo masin nathai daga puna sale only thing makoina ngamba ma lei puna maktage makoini han brama miyam da oidaba namthak tawraga malalaga propaganda tabu publicity tawbudi lenga asida mai pa hebe masi hiram sidadi aina lenga asida appreciate tawri miyam da lan paw sandokpa aduga lan hunbagi wal poster achaw chaw mayam thesla khoi lenga phare ga mayam lenga aphaba logudaba natte wal poster yek pada sanga do paisa do maduna leita lare gi da cheng khra yen thok pi bana phagani haibase aina lenga sidai aina thamjari CAA Busogatuna BJP ne rally chalibasi state asigi lai hauga chanade Manipur miyamna summi sumde haibadu lepiyo haina MPP gi General Secretary Administration Heights Gita Sen Gangasi TOMTV ga akanana unaba amada phongdokre Mapal Kangjibungda leiba MPP gi office da akanana unaba amada Gita Sen makha taraduna BJP gi wakalonda chachaba amadi pangthokpa oirambadi yai maduda aikoina athingba pide adubu state asigi miyamgi thamoida nena tadaba leiringai cherak asida ek asibu sogali haiduna miyamgi rally chatpa haibasi matang sadaba amadi sanadaba ama oina thokle state asida ILP system chana halakpa asidi party na taramna oi adubu masida akanaba base year yaudaba amadi akanaba lo yaudabana state asigi miyamda chamumnaba poali BJP na sasan pai haiduna apikpa phurup sing asigi mathakta ngammi haibigi matagum thabak tawusi fajaba watli ILP na CAA bu ngakthokpa ngamgadoribra phibam asida CAA bu phongna saugatpa haibasi amuk hana kandhahaningi haiki CAA ji India gi oina lairiba karor mi masing karor mayam ji gi oina yaifana ba thorangni haina semibo oitaragadi mayam ji gi oina gyan tahana ba awareness tu moin apun magi oina lepi badi yadab jala moina mioi karor hom tang moina final tok thokan da karor hom da awareness pi gadabun habasi masi ekoi da yam chamam na pot amako oiba adugi khongthang actually center gi khongthang haitare ne delhi gi oiba magi BJP gi oiba khongthang si ngasai gi sarkar paire pare adu ngami ya jani haibagi matagumna lairiba state masa singsi da khoi tawgadawni haiba namda charhan gadawni namdana namdu inhal gadawni haibagi film gi lakhu mo man basidi masidi kitang phajaba wali aduna khoina adi CA gi matang da moina phone na support tawba tawre hanasu press enrollment media da khogi haidi mayam ni funi khungang na bai tare adugi khongsu chali bosak si MPP gi oina masi kitang kanthan janinge Amaromda CAA gi matangda All India gi oina Lab Party na kaukiba General Structure CPI Manipur State na sagali haibagi matangda State Secretary L Sotin Kumar bu fajinduna thambasi maram chade mahaku athuba matamda condition yaudana thadorkadabani haike yaroi haina All India gi oina magi Lab Party na sinjaba relay amada rana ban amada sagali haibagi correlated mo amada laaga fajan bibagi khogi anama phangjai adugi da KFC chanaba yaningde haina phajal yaningde haina ulubagi damakta phajan bibo oiragadi adu laiba India gi democracy ji democratic right to khoi tangai phai area ji da kitang khoi yenghandaning ba lai Mathang Zahi January amadagi mapung fana chanaba hawangani hairiba ILP system asigi matangda ngasi state cabinet mifam pangthoktuna kumna khana kare haina sarkar gi spokesperson so oriba works minister TH Besojina phongdokrai Paumi singa unaba aduda ngasi pangthokiba cabinet mifam maduna lakaduriba January amadagi mapung fana state asida ILP system chanaba hawragani masigi damak darkar oiba thabak sing ayamba paikhatle tung koina chanagadaba oibanina yamna kumna khanane nake amaromda nambul turel yauna turel sing hena fagat hanaba amadi luna na thamnabagi matangdasu kumna khanake haiki karam criteria karam parameter karam kogi rules and regulation tabu matam se da karam sina gane haiba se phajana tahuda matam de sarkar se immature oina ugadaba aduga kogi leriba masjid involvement miyam gi involvement nupi organization gi involvement CSO gi involvement adu every individual gi involvement adu interest se kahandana amadi akogi protectively indigenous people ga nabugi damakta bharat sarkar na akoida grant tawi kuina long series dream ma fulfill ohela paje masigi khogi nungaiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯦ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯇꯩ ꯈꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯗ ꯆꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯦꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯍꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯍꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯖꯔꯛꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃ ꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯌꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯥꯒꯦꯝꯄꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯠ ꯁꯪꯒꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤꯕ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯐꯪꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟ ꯑꯀꯣꯟ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅ ꯄꯥꯎꯈꯣꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯜꯃꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯁꯥꯟꯃ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ NPPꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯃꯤꯟ ꯐꯣꯔ ꯗꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ BJPꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ NPPꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯇꯤꯝ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯩ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯚꯦꯂꯣ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯀꯟꯁ꯭ꯌꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣ ꯂꯨꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦꯂꯣ ꯕꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭राꯏꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕꯣꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭राꯏꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ USAꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯚꯦꯂꯣꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯖꯗꯣꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯒꯝꯚꯤꯔꯥꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕ ꯚꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯀꯌా ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯒꯝꯚꯤꯔꯥꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯇꯤ
CTCT asi gram chama chani chani yangkhai amadi chamanga gi packet ta makhal kaya thokna fanganjari cha asigi mahau lobina bagidamak ngasimak leibiu Gamviras Valley Strong CTCT Your favorite satellite channel Times of Manipur TOMTV is now on Airtel Digital TV on channel number 646. Young what? Soktabanu loidi. Wabdo koknaba rebalance. Soktabadu kongnaba rebalance. Rebalance habadi electrolytes amadi energy. Rebalance. ब्रेक के मतुंग द मखाता पाउ पिजरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लैबा वांगु लाइफम खुनो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ngasi हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एल जयंत कुमार सिंह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC अमसुंग नेशनल पैलेटिव केयर यूनिट कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ओइना हांगदोक्रे ngasi पांगथोकिबा नोमगी ओइबा मेगा हेल्थ कैंप कलोइनेना CMHT अमसुंग PMJAY गी एनरोलमेंट कैंप तौबगी थोरमदुदा मिनिस्टर एल जयंत कुमार सिंह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमसुंग नेशनल पैलेटिव केयर अदु हौनबी मतुंगिना हांगदोकिबनी थोरमदुदा कुंबी केंद्र गी MLA S बीरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सिंह अमदी वांगू की प्रधान एल शरद कुमार ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याकी पांगथोकिबा नोमगी ओइबा मेगा हेल्थ कैंप अदुगा मरी लेनेना मखल यांखै हुमदोई की टेस्ट तौनबा लैबोरेटरी यांखै हुमदोइसु हांगदोक्तुना मियामदा लेमना टेस्ट तौबगी खुदोंचाबा पीखिबगा लोइनेना CMHT अमसुंग PMJAY गे एनरोलमेंट तौबगी कार्ड सिंगसु यंथोखरै प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिदा स्टाफ सिंह अमदी लाइब्रेरी कमिटी सिंह थरमगा मरी लेनेना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सिंह नारबा अमुक फगलकनी हाइबगे आशा उद्रबा मियोइसिंग हॉस्पिटल चटपा ngamdaba सिंगिदमक पैलेटिव केयर यूनिट असि हांगदोकपनी यूनिट असिना अनाबा सिंगी युम चतुना फिजियोथेरापी BP चेक तौबा अमदी मखल मखा कयागे एक्सरसाइज तौबिदुना हिंगलिबा मतम खरा अदु नुंगाइनबा होनाबिबनी हाइकी महान मखा ताना हाइकिबदा वांगु लाइफम खुनो PHC असि हौजिकती हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओलबनिना फार्मेसी की खुदोंचाबा लैनबा मैनेजमेंट कमिटी गा खनरगनी हौजिक लैरिबा डॉक्टर असि मथक्ता डॉक्टर अमसु हापसिलगनी मरमदुना PHC असि डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंगनसु लमदम असि मियाम गे खनबिदुना मथौ मसखना तबक तौबियो हाइकी ना हारिबा ngasi officially announce tobise once masibu leire na haiba targeti ma masagi automatically ma masagi NCD gi on ma khili report NCD hasi non communicating danger ko disease har joko adu masida ko na liver gi oi cancer gi oi am gi hidak makal suna ayam bam masigi thuda leno ayam do mu la ani kal Contractor Singna Rural Engineering Department tatana case tauna bahona duna leirabadi lamdam sigi lambi thong sengatpada asoba apanba ayatpa oigini haina RDN PR Minister TS Besasina phongdokrai wafuma singa se Rural Engineering Department Manipur State Rural Roads Development Agency MSRRDA gi chahi khudingi adumak phongduna lakpa department asina paikhaliba thabak thoram sing amadi makoigi assignment sing utpa wall amadi travel calendar phongbagi thoromda phongdokibani संजन थोंग लेबा मिनिस्टर के क्वार्टर पांगथोप थोरमदुदा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर TH नंदकिशोर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर TH इमोबा अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर H बालिदासु सरुग्याकी मिनिस्टर बिश्वासिन मखातान फोंदोखिबदा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY की फेज 1 की मखादा हौकिबा सही 2018 की पुन्ना लंबी हुंफु अमदी थोंग मरी यावना पुन्ना थबक हुंफु मरी लोसिनबा ngamkhrai GSB दा किलोमीटर Chanipan ga nifu taret WBM da kilometer chamanga ga kuntra mari aduga black topping dana kilometer chamaga humudram nga sem saba losin ngamki phase 2 gi makha dana lambi yankai manga amadi thong ama yauna thabak yankai taruk pangthok ngamkhrai puna kilometer chahumga kunmanga gi lambi sem ngamkhrai loinana phase 3 gi makha da kilometer chanipan ga thra ni thoigi chang da lambi sing semna bohonari haiki nakalamorom da PMGSY asi implement tauba horakpa lising ani dagi lising ani taratruk fauba sahi taratruk asigi manungda kilometer
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯨꯛꯀ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯄꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯒ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Within 3 years, haibadi 2017 dagina 2019 bhautana 4,970 kilometers se akoina achieve tawba ngammi aduga lolona masigi percentage na 43% ni aduga akoigi sanction cost na tawrokibasi 3037 crore se aduna akoina haningi reporti karino hakanda only within 16 years and within 3 years se gap of the difference lay haibaduni akoina comparatively akoina useri report se aduga Irwin na akoy ngasi PMJSY 1 2 3 haidna lay adu PMJSY 1 si loiraba matungda 2 si qualified oiba haitare loiraba mandat pa qualified oiba ana qualified oiba si akoy leriban India Northern state su loina mak oiba ngambanate adu akoy Manipur state ti qualified oidana PMJSY 1 loibagi qualified oidana 2 gi phangre aduga hariba posi thabak yankhai ge taruk phangi aduga masigi lambi yankhai manga ama aduga akhoi bridge amani masigi total length na 325 asi sanction akhoi gi kano ni aduga kilometers road kina aduga 33.54 akhoi length sina meters sina akhoi bridge to gini aduna PMJSY 2 si loraba matungda sanction loraba matungda akhoi PMJSY 3 su qualified ore aduga masigi allocation su length total length si allocation si 800 ka 12.15 kilometers se akoi Manipur gi sing amadi tamgi akoi kilometer akoi kano sta implement tawna bagi huji akoi yam kana akoi lambi sing identify to ba karamba lambi because maram de magi parameter me am pi PMJSY 2 gi su parameter pi aduga PMJSY 3 gi su aduna kana gumba mi sing na ai gi lambi happy de aduga ai gi lambi na happy haiba pot se madu gi parameter du test taw do matam da akoi na lambi do include tawba yada bagi ne habi si su akoi na praja mayam da su ai na ngasi press ki sinawgi akhoi through dagi akhoi na khan janingo pamjai adu Paugi maraktan atin ba break makalogjari Admission open for the session 2020-21. Hello Kids Clubhouse Preschool, Kawasa Falerak near Nursing Mandir. Facilities available. Digitally smart class, transport facility, fully trained staff, spacious classroom, friendly environment, hygienic midday meal. For more details, please contact Hello Kids Clubhouse Preschool. Contact number 700513143 or 70051722365. Lorembam Enterprises Makhal Kayagi furniture items Pangbiragani Maruina sofa set, office table amadi chair set, wedding set asina chingbani. Furniture item ama leibada chada tara mangadagi kun fawba discount pijari. Loinana Christmas amadi New Year gidamak akhanaba offer su pijari. Mattress pambiba singna sleep well moirang khomdagi lobi biyagani. Akopamrol gidamak lengsin birau Lorembam Enterprises Kanchipur opposite Manipur University. Akogi contact number 97741 natraga 8787675251. Adonggi angangbu wakhal budhi lausing thauhannaba Mithoi mihenba amadi punsida mai pakpa ma soidran oinabagidamak ngasimok lengsin birau Genius Mind Tech mafam asida Japan gi akhanaba technology amagi matengna Sunday khudingi pangthokliba mid brain activation course ase sarugya hanbiu aikhoi gi akhanaba course singdi DMIT test ESP LNP photogenic memory quantum speed reading asina chingbani course khudingmaki chada chama guarantee pijari akopa moral gidama contact tabiu 9862287481 natraga 8787562714 khoi gi website www.gmtmanipur.in Break matungda makhataba pawng pijari Congress Party gi unit ama oriba Sevadal gi Maniputara truk suba mapong numit thoram ngasi BT Road talaiba Congress Bhavan da pangthokre sahi amagi aroiba nomaijing numit pangthokpa thoram aduda sarugya kiba CLP gi leader Okram Ibovina Congress Party na ngasi fawbada lewak asigi thodang kya logduna lagli masida Sevadal gi asoba thodang kya yauri Grassroots level da miyam ga haktheng na thabak tongminaga doriba Sevadal da sakti piduna Congress Party bu hena mapangal kankanan batangai fade haiki Imphal si awang nongpok Bharat ki waina yamna strategy oiba airport ni
masi matik saba lam akoi state government pini at one time more than 500 acres acquired torga Imphal airport si international airport upgrade tawirami bani amdugi gamena bir tiken zit international airport na thon bio na cabinet is lawrga center da government of India ki civil aviation ministry da khoina thabne hojiki leiriba government sida amu house da puthokna bir tiken zit international airport haidana thon ji haidana tawdo house na unanimous resolution am lawrga center da thagre adu hojik faudi madu yare haibadu official communication haiba tare state government di khangal lakri mane na akoi khanjai adu थौरम मदुदा सरुक याखिबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट मोरांगथेम ओकेना सेवादल की मसिंग हंथरकबगुम तौरिबसी हेंगना बहनरगनी सेवादल साफोंलपदगी ngasi फाउबा पार्टी की सको थौरम क्यादा असोब थौदांग अमा लौदुना लागली हाइखी लमदमसिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की मरुमदा सिक्योरिटी फोर्सना मिफा मिपुन फाकाफ नुपीगी इकाई खुमना बमांगहन बिखिवा कयागे मायक्ता लमदमसिगे इमा कयाना अमतो ओइना सागतखिवा मैरा पाइबी इहो होगदोखिबा सही 38 सुरपगे इरोइनेना ngasi ऑल मणिपुर वुमेन्स सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाज न सिंदुना मैरा पाइबी होगदोखिबा नुमित 2035 पालन थोरम खाबम मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरै पालन थोरम मदुदा नुपी समाज की प्रेसिडेंट TH रमनी अमकिल की प्रेसिडेंट फंजौबम ओंबी सखी ऑल मणिपुर तमी चिंगमी अपन बनुपी लुप की प्रेसिडेंट सोइबम मोमन लेमा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट सुनील कराम अमदी याइफा सिंदम नाहरोल क्लब कोंथा खाबुंग की वाइस प्रेसिडेंट W मधुचंद्रना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी थरमदुदा सरुक याखिबा UCM की प्रेसिडेंट सुनील करामना हाइकिबदा लमदम मसिदा चलाइरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की मरुमदा नहा कया फादुना लालहोबगी मराल पिसिंदुना हातोलग होंदोकलंबा अमदी नुपी ओइबी कयागी इकाई खुमनबा मांगन बिखिबगी थौदोक कया अमा लैख्रे कुमजा 1994 निंखा तमना लेजरंबा मणिपुरबु इंडियाना नमदुना लौक्सिन खरबा मतुंगदगिदि लमदम असिदा आर्म कन्फ्लिक्ट की फिबम अमा लागले भारत तिंद्रिंग ममांगदा लमदम असिदा मैहोरोलदगी खुंदादुना लेमिनरक्लबा फुरुप सिंगे मरक्ता नुंसिबगी असेप मरी अमा लेरमे अदुबु भारत तिनखरबा मतुंगदि फुरुप अमगा अमगे मरक्ता सिंगसेप थादुना ई मसेलगी मरक्ता नुंसिदनबा लालोंग कया चथादुना लागले मरम कयासिना मणिपुरना इंडियादा तिनखरबसु ngasi फावबदा मणिपुरी सिंगना मियोत मिनै खांग नतना इंडियन सिटीजन ओइबगी फंगफम थोपा राइट सिंग अमता फंगदना लागले सिंगदना अवांगपोक भारत साखोट हनगदबनी हाइना लावरगा तौथोरकपदना ओना तैनना तौरकपा क्या असि अखोइना मुन्ना खमिनबा तंगाई फदे नकलमरोमदा वारसिन पुरकपा ngamloidaba mongda पेस्टोक तौरिबने हाइदुना खुदोंग चाबा खरगिदमक लालहोलबर लुप खरना मेनस्ट्रीम दा थोलक्तुना वारी सानरिबा सिबक मोंग मरिन तादबा थोंगनी लान हौरकलिबगी मरम थिदोक्तना लान लोइसिनबा यारोय इंडिया गवर्नमेंट की माइकेदगिसु थमोय सेंगना थौसिल क्या लौखटपा मथौ ताई हाइखि मतम इंचो 1994 मणिपुर से भारत की फिबान नमतीन तीनखरब मतुंगदगिसु मणिपुर अखोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अखोई चथरई ngasi भारत की फिबान हेक तीनखिबदगिदि अखोई फुरुप अमगा सिंग अमसुंग तंगा खाइदोकनबा डिफिसिट पॉलिसी से अदुकी मतिक अखोई कंजलकली मणिपुरी इंडिया की सिटीजनशिप फंगफम थोप हक राइट पुनमक्तो मणिपुर की मियाम फावद फंगबंगमदे पीस टॉक तौरबसिगी मनुंग असिदा हौजिक फावद वारोइसिल ताबा याबा वारोइसिल अमा बुक तारक्तदना सही कुमातोय कुनितोय चंगना तौरकाना अतोप लालौलुपसिंगसु अखोई मेन इस्ट्रीदम थोला काना गवर्नमेंट का वारी सानजे हाइदना अपील तौरइबा मयाम सिंगजे नॉर्थ ईस्ट की लैरिबा लालौबसिंग मखा ताना अखोई पीस टॉक के वफम से संगलकनी थाजदे मरमदी सानक्रिबा मयाम सिंग असिना अखोई लैनरिबा लालौलुप अदुगी यामना अदुगुम्बा मागी गट्स अमसु डिग्निटी दु मांगना पीस टॉक सारकाना सुमना खगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवांटेज दु खतंग लौननबा साबा अदुगी वरी ओइबनिना करिगुम्बा लालौबसिंग असिदा पीस टॉक नत्रगा करिगुम्बा थोलो हाइबसे थोलकने हाइबे थाजदे थौरम अदुगा मरी लेनेना नुपी समाज की प्रेसिडेंट TH रामानीना हाइखिबदा लमदम असिदा मैरा पाइबी इहो लाखिबसी मरोइना भारत के लानमीसिंगना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की मरुमदा हौकिबा सही कयादगी मिसम कया फादुना पुखरगा मिहातीना हातोलगा हुंदोकलंबा इंखलकलिबा नहा कयामबो लालौबने हाजिंदुना फाबा पुनबा मियोत मिनै सथकिबा अमदी नुपी ओइबी कयाबुना सराक तमकिबा थौदोक कयादगी खांगमा ngaloktaduna खुट्टा मैरा पाइदुना नुपी अंगांगसिंग कलहौदबा यादे हाइदुना मैरा पाइबीगी इहो असि सागलखिबनी
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯀꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ स्पेन पावर एक लौथोपियो हाइबचे सही निफु सुरेबा लाउबा उजि स्पेन पावर एक की मरुमदा हेत मरा लैतब मयाम अमा ओटखिबा नैखिबदो अदुगि दमक्ता ngasi पृथ्वीदा मैरा पाइबिदा फाउरिसे इमा सिंगिना वाखिबा मचागी दमक्ता लाइफम खुदिंग चलागा इचाबु करम कंजी हाइना तौखिबा नुमिल अदो चही कुंथागा मापन सुरे सिगी निंजंग नुमिनि तोंगी मिरोंगी दमक्ता मछि अब नुसिदै मान हाइनिंगिसिनको लम लम खुदिंगमक्ता मछिदि हुमनि पानबनि हुमनि पामसिदा इचा सिंगिंदंग त मैरा कटखिबदो मैरा चप्पना चपिरो चत्रगा कोदोंग खुदिंगी ताइबंग पाम मपुदा अमु हन असुंबा मिसि मिनासि थोक्तदा बाइना कोदोंग खुदिंगी ममा सिना मैरा कलगा मचा सिंगु दंता मुछि नुंसांगदबा निबियो ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯅꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯑꯅꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯨꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯂꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤ꯫ NDA ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ CAA ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ CPIM Manipur State's State Secretary KHS Santana ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯥꯂꯩꯈꯣꯡꯊꯣꯡꯗ India Tanzim Insaf Manipur State Council ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ NRC ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, CAA ꯍꯟꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ KHS Santana NDA ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ꯫ CAA ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ CAA ꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯟꯗꯂꯣꯟ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯖꯩ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯟꯖꯤꯝ Insafꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2020ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ NRC ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ CAA ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ CAA ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯟꯖꯤꯝ Insafꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯗꯤꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯇꯝꯒ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment singi ba loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adom gi achin ba thu bagi damak mayamna wabiragano. Makal khudi maki gari kaya su bandan lawzari. Christmas ki oiba kadaba offer su pizari. Akupa marol gi damakta lengsin birau lamjingba finance Nagamapa Rims Road opposite Nitainanda Temple natragana lamjingba finance uripok hawam diwan lekai. Ekoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro. Mangalam Enterprises. Exclusive and top branded household as well as office furniture items available. Please avail our season offer before first week of January. Offer up to 50% discount. For more details, please visit Mangalam Enterprises, Kaisampat Kaisamlaikai, Imphal. Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawzari. Ambulance service asina miyam da pizari ba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital amada puba yum thangnariba state singda anaba sing puba amadi lawba loinana India gi mafam khudimakta chatpa yarba air ambulance ki service asina chingmani. Masida natana lambi gi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyam gi mateng pangjari adom sunga simak sep tawshin biu aikhoi gi contact number 9205987988 natraga play store sangbiduna Madeline F download tobiu. Break matung da makada ba pawmung pijari. Maikai kya dagi lakpa sapu kya na lamda masida yelhongai dagi kundaduna laklava Yelomi Furup Singh Mutkigadra Haibigi, Jinaba Lady Kunai Asigi, Naha Uriba Kayanangasi, Kurai the Laba, Ima Kulembi Laila Paktagi, Kurai Lamnong Bazar Fauba, Section Kolau Longduna, Amadi, Langden Tinduna, Kongset Amasat Kre, Kongset Aduda, Sarugaki Pamioshina, Horo Yahoro, Yelomi Kalhorasi, Haiba Kolau Lauroduna, Ukrulambidegi, Kurai Lamnong Tamna, Haikalake, Kongset Aduna, Lamnong Hek Yoropaga, Mafumaduda, Polisna Tatuna Tamke. Nakalani magta ngay hak mukna raba matungda Kongset adu polis na pangay lambirom da natay dun sa anki. Ngasi akhoi gi laingak sina ka henba ek lo mayam pass obujina sina indigenous people gi wang bagi interest to oiba ko si mayam gi wang buji da akhoi gi with the concern of best interest of the people ko interest of the people gi makha da taw kan da akhoi gi UN recognize to ba special rapporteurs on rights of the indigenous people ja consider tawraga akhoi na ngasi yelho missing gi interest to na thabak to bi yelho missing oin kan bi hai bagi khongjang dune aduga akhoi gi ngasi phamnai be sing na moi gi status amadi pham yeng ngai da ngasai gi akhoi gi people gi interest yeng da bi taw go ja si tokpiro aduga people gi interest to oina tawraga ngasi yelho missing je kan bi hai do thamjal lo sanjarage. Ngarang ayuk sakhang da basingna Thangal Bazar gi ngari gali da bom pokayan ki ba thodok adugi makha tarakpada Imphal West District Police Commando na lokhalakpa section tharang gi sorga moina ngasi su City Police Station gi manung chanba All Assembly Road ki akoiba mafam singda paksanna thiba humba gi thabak sathakrai numit yung ba matung pung mari dage manga fauba sathaki ba operation aduda punna miyoi humadra mangarom masakhang dok gi thabak sathaki maduda masagi saktak che puthokpa ngamda ba miyoi taret makha tana verification sathana ba gi damak City Police Station da sinaki Aina Yadaba Mongda Karimbi Koke, Labukayada Taramba Ganja Pambi Singh, Thawal Police na Mai Thaduna Manghan Kray. District Asige SP Dr. S. Ibom Sagi Minya Makata Ngasi Satakiva, Drive Aduda Saurakna, Ganja Pambi Satruklom Mai Thaduna Manghan Ki. Drug Saba Yon Bamyo Singi Matakta Satava, Drive Amadangasi, Thawal Police, Alada Amadi, Anjumangi Kupu Amana, Lilong Dam Makongdagi. Fulwar Atopaming Toibi Sahi Kuntramari, Mapureba Muhammad Abdul Samit Kobi, Drug Carvar Tobi Nupiama, Heroin number 4 powder gram Mangaga Konana Fari Hari. Maki Matakta Thawal Police na FIR Ama Lokot Bagalunina, Ain Goiba Tabalokot Pahokre Hari. Society for Bright Future New Delhi Gi Sentang Makada Jamaat-e-Islami Hind Manipur State Branch Amadi Islamic Students Organization Sinduna Lamda Masigi Tuan Mampham Singda Tangkak Naina Satharliva Sotarba Singda
ningtham khudol blanket yenthokpagi thorom ngasi lilong upakdasu pangthokre thorom aduda Jamaat-e-Islami Hind Manipur State Branch ke organizer Abdul Halim, librarian Sahid Ahmed, social worker Dr. Baduruddin Amadi, Jamaat-e-Islami Hind ge leader MB Jalaluddin na mathangsina athobi mithunglen thorumapu amadi akhanaba mithunglen sing oina saruk yake thorumadu da wangaladuna Abdul Halim na hai Society for Bright Future New Delhi na pakatpa winter relief program gi makhada thorumasi pangthokpani Islam dharmanam matungina ina khunba singna lairaba singi damakta tawfam thokpa sing kauthonarakpa amadi isa isa gi wakhalda thabak thoram tawrakpana aikoi masel gi marakta nungsi sanabgi mariasi asum handarakpa asina marmorega tangai fadana project asi pakhalapani haiki Popular Front of India PFI gi minya makhada leibak asida khundariba Muslim mahiroi amadi sothana lehoraba mahiroi singbu awangba thaki mahimasing tamhanduna saukhatpa leibak ama ohenaba pandamda tha taruk piba scholarship ngasi PFI Manipur State yenthokre usoipokpida leiba Lilong Haurevi College ke auditorium da pangthokiba scholarship yenthokpigi thormaduda PFI Manipur State ki president Maulana Abdullah, State General Secretary Rafi Saha, Manipur University ge biotechnology ge assistant professor MD Hamidur Rahman, High Court of Manipur gi advocate Muhammad Amzal Hussain, Lilong Municipal Council Ward number 3 gi councillor Muhammad Abdul Barik, All India Imams Council gi state president Maulana Aslam Jan amasung PFI Manipur State ki treasurer Muhammad Makbul na president member sing oina saruk yaki PFI Manipur State ki president MB Abdullah Nahai Sansar Committee na piba report ki matungina leibak asida khundariba Muslim community asi hiram khudingda khwaidagi sothana leire haibasi aikoi khudimangna khangle matam amada community asina leibak asida sasan tawduna awangba thakta leirami matam aduda saramba angangpa miyamna singthanaba fura dalan kyang asisu malemgi miyai khudimangna yengba laknari haiki Ngasigi scholarship yenthokpagi thoramadu class 12 loiraga tuan ba threat ta mahitam liba mahiroi chamagani futurukta sel giteng mangpiki loinena Association of Muslim Professionals AMP Mumbai na piba Best Educationist lisingani taramapan ge award fanglakraba Hamidur Rahman amadi National Pro Fight Winner ge award fanglakraba Sangay yumfam dagi Muhammad Firoz anibusu taram opaga loinena asam makhudol piduna ikai kumnaba utki Singju Yokhat Paluf Sayolna Wangjing United Club ka khusamnaraga numitara ni chuna pangthokadaba mangarak suba Singju Festival lisingani kun ngarang District Sports Complex Wangjing Kodompokpi lampakta Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na hogdokre hogdokpagi thoramda festival gi Vice Chairman S Premlata IRE Group of Institution gi Principal Narengbam Rajiv Kumar Slopland Public School gi Founder Principal N Babulin Amadi Educationist Social and Cultural Activist Dr. S Manakton Singna Maruiba Mithungen Singh Oiki Loinena Festival asigi Brand Ambassador Oiribi International Model Daina Mayang Lambamsu Special Guest Oina Saruk Yaki Festival ki convener Laimuzam Pratap Singna Festival asina Lamdam asigi Indigenous Food Amadi Culture bu yokhatpa amadi apunbagi saktam sagatpada mateng oinabagi pandamda pangthokpani Festival asida Kanglup kya gi chinjak sing amadi khutsa haibagi stall sing hangduna miyam gi pungning singsingani haiki Thoramgi Guest of Honor oina saruk yakiba Dr. S Manakton Singna Singju Festival asi leptana chahi manga pangthorpasina lamdam asida khundaminariba furup khudimaki isil inau singi marakta hena nungsinaba porakpada chawna mateng panghalle Festival asida aikoina koina chaba phangludraba singju makhal sing amadi chinjak makhal sing chaba phanglabasina Festival asigi magun khanghen hengat halle asigumba festival asi leptana pangthokpagi tangai fadaba lei akhana bamithungnen oina saruk yakiba N Rajikumarna Singju Festival gi khwaidagi phajaba masak ama aikoi khudibangna ohen minasi Festival gi mafam amadi akoibagi mafam taru tanana thamnaba hona minasi haiki Tengnopol District ki manung chanalaiba Aimol Kulen Baptist Church lingkhat ki bachahi yangkai suropagi Golden Jubilee celebration ngase isorgi mingkai sak sonba amadi harau kumhai kaya ga loina pangthokrai Manipur Baptist Convention ki General Secretary Reverend Dr. W Konghar na Speaker oiduna pangthokiba ngasigi Golden Jubilee gi thoramadu IEM gi Associate Secretary Reverend Angthang Sartola Aimol Kulen Baptist Church ki Firal Singkhatuna hogdoki loinena ABA gi Pastor Reverend Ritor Kuf na Celebration Hall gi Rivan Kaktuna Miyam da Kusina Kiamadi Thoram gi Speaker oikiba Manipur Baptist Convention gi General Secretary Reverend Dr. W Kongharna Jubilee Monolith Maikum hangdoki loinena Golden Jubilee Thoram asigi Sobinera masu Fongduna Miyam da Kusina ki
Christian lining ki oiba lining laison amade isorbu thagatpa isai sakpa loinana lengbirakpa akhanaba invitees singda khudol pot pibana Golden Jubilee thorom asigi mapung oiba thorom sing oiki. Kaksing Lawyai Lambigi Kuman Inkol Changfam Mapada Mission for Integrated Development of Horticulture Gi Makhada Nauna Sava Retail Market Amangasi Kaksing SC MLA Waishur Chandra Sangaduna Miam the Kusina Kray. District level Farmers Fair Amagalwena Pangtokiba Ngasigi Retail Market set Sangabigi Tormaduda MLA Waishur Chandrana Atoy Mingtulen Kaksing Kuman Farmers Development Committee President KHS Nimaishana Thoromapu Loinana MIDH and Soil Conservation Manipuri Mission Director N Premananda Amadi District Officer Thobal KHS Navakesorna Akhanaba Mitungen Singwena Sarugyake Thoromaduda Atoy Mitunen Gi Warul Piraduna MLA Waishur Chandrana Lomi Singbu Puning Togaladuna Wafunkia Fundoke Paugi Marathan aten babrem tang lawjil. Lagliba December 13 ki January mga fauba Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTN Sinduna. Churachandpur District ki manung chana leiriba MMI Complex Lamdanda Youth Adventure and Water Sports Festival 2019 pangthok cheragani. District ki package oina lobi bagi khudong chabsu leijari. Trekking, caving, boat race, rafting, motorboating khaktanatana camping na chingba event kaya amasu yaugadauri. Festival asida sarugyana bagidama contact tawbiyo Manipur Mountaineering and Trekking Association contact number 7005627984 natraga 7005165120. Takshila Institute, admission open, courses on offer. Takshila Capsule NEET for NEET 2020 eligibility 12 pass. Duration 3.5 months and course fee is 1,214 per month per subject. Batch starts on 13th of January 2020. Takshila Capsule JEE for JEE 2020 April session. Eligibility 12 pass. Duration 2.5 months and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on 13th of Jan 2020. Takshila Crash Course NEET for NEET 2020. Eligibility 12 pass and appeared. Duration 1.5 months, 45 days approximately, and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on mid of March 2020. Admission free for super achievers like position holders in 10 or 12 any board exam, 85% and above in 10 or 12 in any board exam, 75% and above in HSLC for the students of Heritage Convent who are eligible to take NEET or JEE 2020. Hurry, if your dream is to become a doctor or an engineer. What are you waiting for? For more details, please contact Takshila Impal branch at Takshila Heights, Thamaiban DM College Road, Impal. Scan the QR code for online. Break matungda mayam taram loksa bagolena makadaba pau pizari. Bharat ki parliament CAB pass auduna act on kraba matung CAA chanaba yaroi haiduna JNU ge maheroi sing ngasi su Delhi da khongjang sanction baleptri. Khongjang sangsiliba JNU Students Union ki former president oibita natana All India Students Union ki president su oiriba N Sai Balajiga TOMTV ga akhanana unaba amada mahna hai. Bharat ki parliament bill asi hek pass tawkibaga khongjang leptana sangsinduna lakle. Hojik Bharat lengangna Bharat pumbada NRC implement tawgani haiba phireb asidagi hongduna leiri haiki. With the way students have taken up this. I think the Northeast people are fighting against this. Similarly, the other rest of India is fighting against this. And we have categorically told that the idea of citizenship will be based on humanity but not on any religion. Mahiroi singna sangsiliba khongjang adubu sogoladuna miyamna sakhangnaraba Bollywood actor Mohammad Jisan Ayuf JNU amadi ata university singi mahiroi singna sangsiliba khongjang asi asumba khongjangni CAA asina Northeast region gi indigenous people singda asoba sapu ama piragani haiki. I do not agree with the unconstitutional CAA and NRC and all
these things. So I'm here to show my solidarity with the way students have taken up this movement. And now the whole India is participating in it. So I think it's my duty as a citizen. PhD research scholar Krishnan Thakurna CA amadi NRC gi mayokta sangsiliba khongjang asi hanfam thokte haiki. Thasigi kunmathoidagi kuntra fawba numitara marini sumna Imphal gi DM College campus da laiba MCC ground da Manipur Battalion NCC na sinduna satharkiva combined annual training NCC camp loisinbagi tharmga mari lenana camp aduda saru yakiva cadet singi marakta athoihan changdamnabada makong mathang takraba cadet singda mana mathum yenthopgi thoram pangthokrai thoram aduda saru yakiva Lieutenant General L Nisika dana hai cadet khudibangna magi Kairo Laikai da school college singda ngamjaba thakta asoba role model logduna miyam da tengbang gadabani haibu wafong kya phongdokhi Ke madugi sorgamoina lenga ke line department sing traffic control department health services department firefighting department state disaster management of Manipur state singi thongmi singna cadet singda prajamyam gi seba toriba thabak thoram sing lecture amadi demonstration tawduna takpi tambikhi Akoizam Pisak amasung Akoizam Ongbi Indumukhi Devi Football Academy na sinduna ngasi Akoizam Ongbi Indumukhi Devi na laikidabagi chahi ani surakpagi kumon thoram pangthokre ngasi mongsangai mai lekai dalaiba Akoizam Pisak amasung Akoizam Indumukhi Devi Football Academy da pangthokiba laikidabagi kumon thoram aduda Manipur gi DGP LM Khaute Planning Department gi ARO Mimi Khaute amasung Football Academy asigi founder Akoizam Ivom Sana maroiba mithunen sing oina saruk yakhi Thoram asiga mari lenana laikai gi ahal oireba miyoi singda ningtham thagi aingba ngakthoknaba arumba fisu yenthokhi Manipur State Sumang Lila Council na sinduna Palace Compound da leiba iboyama Sumang Lila sanglenda pangthokliba taratarurak suba Sumang Lila ningtham kumai lisingani taramapan gi ngasi nipani senba numita Sunday special oina Manipur State Sumang Lila Council gi nupi lila roisingna khamba thoibigi wari tangkak ama oiriba kawphawa Sumang Lila miyamda khudol tamkhrai Manipur State Sumang Lila Council na putokpa kawphawa lila asigi lamjing lamtakpana Sumang Lila Council gi Secretary M Ponimarsi Leimani Sumang Lila ningtham kumai asigi hayeng mapani senba numitki nungthil pungani taba matamda Sumthang Creative Artists Association gi khoiri nawfam miyamda khudol tamlagani Lem na mit layeng bamadi sekap tawbagi mela mangasi Palace Compound da leiba Bal Vidya Mandir da pangthokrai Netra Kumbha Manipur na sinduna pangthokpa free eye checkup amadi free spectacle mela aduda ahal oireba miyoi yauna chaurana miyoi chanipan romgi mitlem na check tawki mela adugi matangda netra kumbagi ko convener Aits Jadumani Sarmana mamangda hapta ahum mafam asida pangthokre ngasigi asiga marirak subani mela asidagi mit soklaba miyoi singna masa masagi chanaba anok singadu February thagi aroibada mega event amada puniyan thokani loinana cataract ki operation darkar oibasing lemna operation tawgani Netra Kumbana January Thada Singi Mafam Yauna Tuan Vamfam Singda Kemasi Pangthong Basu Honari Haiki Lamjing Educated Welfare Association at Tuan Bahiram Singda Miyoi Bigi Yaifana Tabak Tori Mio Singbo Punging Toganava Award Pibigi Sarugamoina Ngasi Miyoi Anida Award Lantokre Ngasi Liwa Office the Pangtokiba Asamba Toramamada Diamond Radio Ge Program Executive Officer Oina Taupuriba James Haikruza Mamadi Go Green Gi Maruiba Togdang Loriba Wangjing Wangkaidagi Sanjoy Songthamda Award Singadu Kusinaki Sarachan Thiamgi Wangwada Haina Mingthonba Sering Larik Amangasi All Assembly Road Laiva Manipur Legislative Assembly Museum and Archives Ki Mini Auditorium da Manipur Gi Sakna River Critics Professor Nomaitem Tombina Hongnabi Matungina Fongkre Larik Pongbugi Thorambaduda Sakna River Scholar Longzam Jaichandrana Atoiba Mitunen Sing Oina Sarugyaki Sering Larik Asigi Aiva Sarachan Thiamna Lamdam Masida Mapangi Sapu Krana Aikoi Maselgi Marakta Nungsina Handanava Silibasi Aikoi Puna Tinamina Batangai Fade Aiba Aibisingasu Aikoi Maselgi Marakta Apunbagi Saktam Sagat Pangamnaba Fazarava Wakulon Kiabu Maya Kallava Kalamgi Matengna Miyamda Yaholasi Haiki Sapmanana Hindi Parisatasu Aravin Adigaski Upanyas The White Tiger dagi Manipuri Londa Salam Tombana Handopa Angoba Kai Haina Mingthonba Upanyaski Lyric Amasu Hongnabi Matungina Fonki Lyric Pongbugi Thormaduda General Council Saite Academy gi member
Jodachandra Sanasam Academy Awardee BM Maisnamba Amadi Patriotic Writers Forum gi Hanagi President Sobam Tombaluangna Maruiba Mitunen Sing Oina Sarugyaki Amadi Larigasi Matangda Wanganki. Ukrulgi sangsakta leiba mapamda Christmas kumha yaugani haina mayumdagi chetkibi mawama ngasi fawba thiba khangdana leire hairi thiba khangdana leiribi maw adu uripok asom lekaidigi mangsatabam ongbi saroja sahi nifumatoi mapuroiba jiten kawi kanagumana mahakpo thengnabirabadi mananakpa police station da sinabiu natraga mobile number 8257983973 da pau pibiu haina imung manunggi miyosingna hairakli Hozir amuk sanabagi pau pangbigani. Audacious Group Ningthonai na Sinduna, Mamang Thagi Kunmaridagi, Yaripok Ningthonai gi playground da Satrakiba, Ahanba Audacious Cup 7-a-side Village Open Football Tournament lising nitramapan gi winner, BYFY Bisnu Nahana Oikre. Punna Team Kuntrana Group Nipan Thongna Khaidokuna Sanarkiba Tournament asigi Final Match tangasi BYFY Bisnu Nahana Zack FC Angthabu Panjil Anisinoda Maitiba Piduna winner gi trophy lawkre. Winner Oikrava BFY gi Panjil Singadu match ki 33 amasung kunthra manga suba minute singda mathangsina jersey number 3 Amarjit amasung jersey number 12 Sangoi Jauna Zanki. Tournament loishinbagi thoramda Manipur lenga ki mahut horticulture forest amadi soil conservation ki minister TS Syam Kumarna athoiba mithunen additional director magistrate Imphal East Muhammad Samim Ahmad Shah MCS na tharmapu Andro police station ki OC Muhammad Zahiruddin Yaripok police ki OC Muhammad Riajuddin amadi Little Master School ki founder thoiba singna akhanaba mithunen singone saru yaki loinana tournament asigi winner runners of best player top scorer West goalkeeper Singda Atoy Balembir Singna Selamadi Trophy Sing Kusinaki. Manipur Judo Association Amadi, Awang Leka Youth Progressive Union Pasway Far Forna Puna Sinduna, Nasidagi Hauduna Lakadoriba Chahili Singani Kungi January Kunmafan Fauba, Thama Suna Pangtokadoriba, non-residential judo training camp Imphal West Pasway Far for the Leba, ALYPU Community Holder Hokre. Ahanban Mitkoina training Asida Puna Sanaroi Nifuna Saruyari. Kemasi sahi taradagi kunmathoi fawbada leiba sanaroi singna saruk yaba yagani loinena ayuk pung 8 dagi mapan makhai fawba aduga nungthil pung 2 dagi ahum makhai fawba tangkak ani thona training pigadori ngasi training camp hawdokpagi thormadu da saruk yakiba union asigi secretary Toksom Sarana hai ngasidi lamdam masida inkhalakliba naha kaya nisagi ipakta luptuna lamakhangda punsi manghigadaba asidagi kharadang oibasu kannaba amadi Kumala Park Satuna, Sanabada Tinari Bukudong Sada Basingadu, Karadang Oribasu Kohanabagi Wakalunda, training camp as Pangtopani. Salaises Academy Nisinduna, Numit Inisuna Satrakiva, Umnaksuba under 15 Rapid Chess Tournament Ngasi, Salaises Academy Uripok Hidrom Lekaida, Lushin Bagitorum, Pangtopagaluna, Makomatang Tarabasinda, Manam Tumian Tokre. Tournament Aduda, Guru Aribam. Enosmith Sharma, Nungsi Toy Ngarangbam Amadi, Ketrium Amsana, Makomathang Takre. Under 10 boys category dana, Dayanan Togdam Amadi, Lemba Sawai Ahan Bamadi, Anisubaduga. Under 10 girls category dana, Nadia Sawai Amadi, Lansen Bing Ngarangbamna, Makomathang Takre. All Manipur Football Association Amphagi Minyang Makada, Imphal Mapal Kajimung de Sathariba, Umpuni Thorak Suba, Sar Surachan Singh KCSI, CBE Memorial Invitation Football Tournament Lising Nitram Pangingasi Sanakipa Matchta, SSU Singjamai Waikom Lekaina, SU Sagolbanbu, Ohumanida, Maitiba Pikre. Housing a sinung til Fong Kiba Manipuri Pau Sing a Sigimaru Pau Puni Minese. Kanglay Paki Mayra, Mathang Sahi, Lisingani Kundadi, Horticulture, Agriculture Amadi, Tourism da Sarkar Gimiting Changlagani, Chief Minister. ILP Gimatang da, Cabinet Mifom Pamduna, Kumna Kananena Krai. Minister Amasung MLA Singna, Cycle Torabadi, Igo Hantarakani. Siam, Saukat Torangi Tabak Paket Pada, Rasniti Kenabatam Loidavani. Jayanta Kumar. CAA Gimatang da, Chief Minister Gadivet on Nanaba, Sam Saduna Lajeri. Jay Kishan. BJP na CAA Busogat Pokong Sasalibasi, Miyamna, Nainafam Toi. MPP, PMGSY gi makhada lambi sembagi thabak mai pak na paikhatli biswaje Pogzel PMGSY gi thabak thoram sing hanadagi kumang soksin bangam le biswaje
Cabinet mifam pangthokre ILP gi matang da khanakre Sevadal gi marifutara truk suba mapokuman thoram pangthokre Pandam Anoba sahi lakpada CM gi khudon lamdam asigi lokpham sing kannanaba lengakna sabsaba phirep lauri Chief Minister Bir Tikendrajit ki sahi sam gumpu suba mapokuman pangthokre lebak ki damak thawai kat ki bahiro sing ikai khumna pham thoi Ibobi MLA Minister singna napal thadoktuna cycle thoba horaklabadi miyam gi wakhalon khang mangamgani Karam Siam Kangla Pau State asigi law and order fagalakpadagi mapalam gilam koiba masing mamang sahidagi sada yang mapan hengatle Biren Citizenship law sawgaluba BSP gi MLA suspend tawkre Bir Tikendrajit ki murti Congress baban da hangdok lagani Ibobi ILP gi chana pathap organization kya na pamba mongda semna bohanari Biswajit Manava Minister Sinbagi irang kangkhalakli Party President ki famuna basu hengalakli Manipur gi Rajya Sabha gi MP Babanandaga Chief Minister ga manaraktaba anaba singi yum da satuna hingliba matam khara adu nungai da bahona se National Palliative Care Unit hangdokre Aroi badam aroi pawm kana phogbigani CAA na Article 14 da akaiba pirakadaba leirabadi open debate tausi haina Chief Minister N Biren haiki badu gidamak MLA KH Joykishan Assem saduna leire haina formula lauthokrai CAA bu sogatuna BJP na rally chalibasi state asigi lehauga sanade Manipur miyamna summi sumde haibadu lepiyo haina MPP gi General Secretary Administration H Gita Seda phongdokrai Matang sahi January amadagi mapung fana chanaba hauhangani hairiba ILP system asigi matangda ngasi State Cabinet mifam pangthokuna kumna khanakrai Leibak ki oiba sakot thorang ki thabak tawbada rajniti gi khenaba thamloidabani madudada leibak asi sakhalakani haina Health Minister L Jendu Kumar haikre Haksang fana nada yektana laina bahonabada cycle thawba haibasi yamna maru oi haina CAF and PD gi Minister Karam Siam haikre PMGSY gi ahum suba phase gi oina kilometer chanipan ga trani thoi henbagi labi semnaba allocation tawrokle haina Works Minister TS Biswajina haikre Amadi Manipurna India da tinkrabasu ngasi fawbada Manipuri singna miot minai khangmanatana Indian citizen oibagi fangpham thokpa rights amata fangdana lakli haina Sunil Karamna pendana phangokrai Ngasigi de matang sida Manipuri Paulo Jare Times of Manipuri gi Manipuri Pau yang berbising ba mukana kurum jare